Oh, kayak bola-bola cuma tahu kau ngani tamamu. Gua nggak usah nih lah ngani tamamu. Nimbula, ayo Mr. Ben. Lapa? Nama kira menolak kini dia lebih mataka moni sih kena faham rumbukan. Bula FM, nama dua ada seleng. Ni sambula, sai koengo na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Sa may vei sautiko ni kuwa na ulu ni vei liutaki ana tambane ni wako itukutuku na Fiji Television Limited. E sa may tauratiko na itutu waka lesi liu ni kambani o te vitangwane lebu ka vei susomita ki vei Tarun Patel. O te vitangwane lebu enda wenga rabi waka maninde liu ana tambane ni business ana Fijian Holdings Limited. Esa laki venga Rabia Patel ki na itutu waka Group Chief Strategy Officer. E nandua na itukutuku may na kambani, e waka reitaka, ni sanang garaba waka tambakin do Patel, na venga rabi ni kambani e na pasivika. Alaki si kopatiko na gangi ni dobu may lautaka ni kuwa, na iliu ni mati ni tu, o borengke ba ni marama. Go ni oti na nona amay mati tiko indo na kene waka lesi, e na madao sa oti. Ero waka sabu itukutuku ba imba ni marama, na chemeni ni matambo si Abdul Khan, kena bunyi wala tunde ni tambana ni suka, o kanala mana sa vaningi. Ala ki reida sarang omba ni marama na vonua kamay kamatiko kina endo na waka lesi na ingangi, na kena ta sababua na wai katakata. Ala ki si kobatale nga na nona matabu wale na dorbongo ni kuwa, kala ki tiko ena nona rengu-rengu. Ero sa waka yado bebo sakitiko na ministry ni Vuli kina Fiji National University na kena sa oka na Korivuliongo kina university. Waka reitaka o Simoni waimbuta na waka lesi me na ministry ni Vuli ni nama ki mesana tautiko na kena waka tulewa na lomo nindo na ngonongo. Na ngonongo sa may bebo sakitiko na ministry ke ira na tumbutum ni ngone Vuli kas ni Vuli ke ira na Vuli oti. Kinangito, may maro takatiko na songko-songko ni soka na nonda bunua na kena sa wakarotagi tiko na rara kena wali sara-sara may several pake lambasa na buku ni soto-sota ni Ink Mobile Battle of the Giants. Era sa dagat-dagatiko na wakalesi-lesi ni matambosi ni tao ni na kena wakarotagi na rara ni gito. Eto ka na wakanui-nui may na songko-songko ni soka na nonda bunua na nonda na yada tiko ni wakaleo-lebu anda wakumurian ng gitongo kilambasa. E muni madao katumay. Sama idaba e keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku, pinaka bakaleusar na veito maniti kumay ni mga demanda. Nimbula, medango nimilote na isaro tambua. Nama kia umenarua kina ona na via kavi moniti kina wakarambuka. Rongo mena via sana kina vibaga baro takinin reko malolo. Ena radio Fiji wan na wongani pianiano. Ngai nama kia kina.